Prøv lige at se, hvordan det gik der, hvor jeg samler affald hen nogle dag. Det her det er faktisk for omkring 2 år siden. Jeg samler tit affald, fordi vi skal passe på vores jordklode. Det her er en totalt mærkelig akavet, en random video, som jeg åbenbart slet ikke vidste, jeg havde. Det er nogle år siden, jeg har filmet den. Og her er den altså. Sindssygt skøn. Men fint budskab. Not gone home. Trick or treat, death, where'd you take our friend this Halloween? Our journey starts to find where spirits then we'll brave the ghoul. Det er så vildt nok, at folk går ud af det. This lonely crack. Your favorite cape, it hangs alone, a costume left undone. The candy bowl still overflowing, but the fun has come and run. The zombie shuffle starts tonight, but you're not in the line. Just two lost souls in a spooky plight, a sorrow truly mine. Trick or treat, death, where'd you take our friend this Halloween? Our journey starts to find where spirits bend. We'll brave the ghouls, the eerie fright to get our buddy back. No monsters real, no evils might can fill this lonely crack. The moon hangs high, a watchful eye on streets where shadows creep. We'll dress you up, our zombie pal from slumber dark and deep. Our third is gone, a missing piece, like heroes incomplete. We'll knock on doors on death's own porch, our plea we can't retreat. Sengen er været fuld. Det regner pænt meget. Jeg ved ikke, hvor meget jeg burde fornemme det, men grunden til at gøre det, det er fordi, at miljøet og naturen betyder rigtig meget for mig. Og for at det bliver et rart sted her på jorden, så må vi også selv kunne gøre noget. Som I kan høre lige nu, så regner det rimelig meget, og jeg synes, det er også rimelig glad for,